Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Hari ni kita try tengok market Bitcoin ini. Kalau kita tengok di time frame H4 di time frame H4 ni nampak ada, kalau kita tengok, kita perhatikan line kuning di bawah ni, di sini bawah ni, kalau dia break ni, break structure ni, kita try to hit 5 tengok boleh achieve ke tidak, ataupun CB1 break di atas ni. Kalau dia close atas, kita boleh try tarik 5 lah. Buat observe dulu macam mana tengok macam mana, sama ada dia boleh menjadi profit atau tidak lah. Line bawah ni lah initial break lah, window break. Kalau di atas ni CB1 break. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.